Buru datang nak buru. Tu songoni penuai ulus na boy. Batu bahani ulus panggawi. Dihamu peparan ni amang murnami. Las marau ni wadah muna. Las marau ni ketimuna. Songoni masih orang nami tu hamuna amang murnami. Alani permusin nami. Asal pasal terlibat tu pamoron nami on. Baik maaf musin apa musin. Masuk. Betul. Ya. Betul. Ya, buat. Sudah selesai. Baru kau pelan. Lomba. Iya. Nagboru si Manula. Jadi song ima kaum buru dilus panggawi nang pasat tabi tu ngamuna tayang nami tu hatan dengan pasai saat manaudi saat magalinggan si jalo muna dipikiran anak ini doang nami ma somon silupan gabi asa tiuma aik di sumur kejang aik di wadah dihamuna salhutna pinapang ni amang bornami ido na bornami saya sudah jemur matu pamuna jala sitorong pinapang oh badu haliman asa takke majalawalan karim kami jala garidi dipudian ni na bornami do amang bornami itu tinggi na begitu duma anak dihamu partahi ulu balang rot murumuna nama duma jala pareme kalau saat masulu saat butiang liling mana hamuna salhutna ngamulu jala sahat ma tu panggalian sama ni masa kami yang kerajaan yang boru alani ada berkena orang doh yang boru kami bersini lebih kau belum lepas motor mau lagi betul nak soal dokter soal masuk malam kami ke orang puna mau serenai tu kami pasal orang mengubah apa tu pak betul. Jadi dia mah di sini langsung buat tulang deh. Jadi mau datang amang buru bisok ko amin wae ngaka hula-hula tulangmu
mabuhan ulus na gajang ulus ito Prabu paritan nami magido tutuhani asa tutik kinabang ito namang guru gajang di hobat agabi gajang parita horas jala ulot na sa ng guru nung malipasat hula-hula tumatubong Ubala niya mga guru, bertanya ang mahal itu Tuhan ini. Asal pasal maulang nong di bahasa seroha doa lagi asal Tuhan. Dengan guru dah. Jadi pasal time guru setuang guru saat menaudi, saat menadikan sejarah yang guru. Matur tulang. Jadi doa nak ma semua itu ni siapa kali. Asal kiu sumul gejang aik dua dah. Saya trikin apa gitu. Saya si gajah mur mau guru jala si toro tino. Matur tulang. Orang guru. Mau dah tulang. Jadi somim ngorsak kami udah sejalo buah gordang somim rasa nawui pato kami tuha muna akang buru nami alani pasatai batik tuha muna asal situ kamu akang buru. Mau lagi matulang. Sok lima di habis seluruhnya dia kapinoparmu berendo bereng satu keroku tulang nabasa ala ulot kali berserion pesta hudu jadi tulang tuk songolibe juga cantikyon monodu piano dia nak tujuh waktu dia mula kami seluruhnya akading kepasamun itu kami uli meramu tulang lima juta nami tu Mau lihat orang guru. dia bicara oras Bicara maksud itu. dan kamu maju minum air studio tulang tan bangau doakan tulang tan Jadi udah dia orang guru kan.